nakya ngishilo ngisasho futhi namanje udokotela wenu ke lo ukhulumayo Anele kaMthembu Lucifer bafowethu angisabi futhi angixolisi ngisasho namanje ngithozani sondelane esigodlweni nizothatha into yangempela sondelane esigodlweni nizothatha into yokuphila ngithi mina musani ukuqhathwa izinyanga musani ukudlalwa izinyanga zinikhohlisa bangadlali ngani lapha beninikeza into yezingane hayi nezingane zase high school izingane zase primary beninikeza udoti uzani lana uzothatha into yokuphila hayi into yokudlala ngifuna ukuthi mina muyinsizwa kwenu ubamba amabhizinisi wakho noma usemsebenzini la ukhona uze la kimi ngikunikeza into ezokwenza indoda mina ulibamba ibhizinisi lakho lithule lithi du ubamba umuzi wakho uthule uthi du badlala abantu benikhohlisa la abawazi umuthi laba badlala ngani benixhaphaza bakhuluma ngespecial ezibhedayo izipecial zokunuka asincengi umuntu lana futhi nje bangasijwayeli kabi akuyekwe nje ukudlala ngabantu musana ukudlala ngabantu abantu bahlakaniphe kabi la ngaphandle benza izinto ezinkulu kabi kufanele ukuthi sike sibalekelele baphumelele ezintweni zabo abazenzayo umuntu omnyama angazamela izinto ebumnyameni ayizamele ekukhanyeni akunamuntu ozobamba into zakho nozophikisana nawe nozoleke edlala ngawe la ekunikeza ethukunikeza umuthi weingane leke busy ubiza ngamagama umuthi wangempela akawubizwa ngamagama ngoba usuke usuthakiwe usuhlanganisiwe wakhiwa waba into ke manje ezothi ayifike empilweni yakho bese yakhuluma ngifuna ukuthi udadewethu usisi wami ezela kimi ngimenza intokazi yakibo mina ezimele nomphakathi wangakuba umbuke leli business olibambile ngezandla lifuna ukuthi uliqinise woza lapha ke kimi ngulungise mina ngikunikeze nase special bakwethu esibaluleke ngendlela eyisimanga kuyasetshenzwa ke baba kudlalwa lana ngifuna ukuthi mina umuntu uma eyimisele athatha uvalo alishiye ekhaya esukuzela kimi ngimnikeze into yokuphila mina ngifuna umuntu oyimisele ngifuna umuntu othi njengamanje emkhulu mina ngifuna ukuphila angisafuni ukubuka emuva ngifuna ukuya phambili kuphela angimfuni umuntu ofuna ukubuyela emuva mina lo muntu angimthanda isidalo ngoba uzolekeza la kimi engixoxela ukuthi kwasha kwacima kwavutha amalangabi imkhulu sengidlule ezintweni angifuni ukwazi lokho mina kuzokubambezela futhi ngeke ukusize ngalutho ngifuna uze la kimi ungitshela ukuthi ufuna kwenzakaleni senze lokho mkhulu ilokho engikufunayo mina angifuni futhi umuntu ozoza la kimi azongifunda umqondo ungangifunda umqondo mina ungafiki la kimi ungibuze imibuzo e121 cha uyazazi ukuthi ufunani fika la kimi uthi mkhulu ngifuna u1 no2 no3 ngoba ubusy uza la kimi uzoxoxela ithongo lami ngeenkinga zakho ithongo lilindele ukuthi ulitshene ukuthi wena njengamanje empilweni yakho ufuna ukuthi kwenzakaleni kusukela namhlanje ufuna ukuthi eyakho impilo ishintshe kanjani so ungeze uzongifunda umqondo mina ungicinge ulekhu ungicinga ngiphambi kwakho ngitshela ukuthi ushoda ngani ufunani ufuna kwenzakaleni sebenza woza kuzothatha na into yenhlanhla angifuna abantu abaningi ngifuna ukuthi umuntu enze booking efike kimi kusasa ngikhona lapha ngisegoli ngikhona namhlanje ngisegoli ngikhona nangolesihlanu ngisegoli abantu ngifuna ukuthi bafike bazothatha na into omcebo na into yokuphila ngenza special bakwethu lento yesikhashana ngoba sisebenzisa imithi ejulile kakhulu lana senza special sokuthi abantu abaphile abantu bathola ukuphila angisabi ke futhi angixolisi ngalokho uma kuukuthi kunenyanga ocabanga ukuthi ngiyayinqena mina nginqene inyanga mina ngiyahlonipha nje ngoba sendimene yodwa angisabi inyanga futhi angixolisi angisabi ngalokho ngisho ngabafowadela ubatshene makuwumngani wakho angisabi futhi angixolisi ngalokho kungaxhashazwana asanga la uzoncenga abantu kuzolungisa impilo zabantu umuntu osafuna ukudlala akahamba odlala futhi asikaze sincenge sithi woze wozazi ukuthi uhlupheke kangana ufuna ukuthi uze la esigodlweni uzothatha na into yokuphila asekho bafethu isikhathi sokudlala manje izinsuku zanamhlanje imfishane niyabuka nani ukuthi kwenzakala nezweni ngakho ke musu ukuncenga impilo ngoba nayo ngeze ukuncenge mase kufika usuku lakho lokuhamba uzohamba ungaphilile ungenzele lutho ungayishiyele lutho nezingane zakho ungenzele lutho kini uyinsizwa yakwenu ungavusa ngomuzi wakini uyintokazi yakwenu uhlule ukunakekela unina uhlile ekhaya ubheke impesheni kaMama doti lonto leyo uma ukuthi uyayenza uyiyeke namhlanje angiyifuni futhi uma ngafika uma wakho lana nomdadewenu umfowenu engixoxela lonto udoti lonto leyo
ayifuneki leyo nto leyo. Ngifuna ukuthi mina umuntu ezela kimi ezothatha into yokuphila. Wonke umuntu othi ubhekene ney'nkinga abhekene nazo woza lapha kimi ungifonele, ungacingi komunye umuntu, ubuze mina ukuthi nginakho noma nginakho yini ukuzokusiza. Ayikho into engalashwa la ekhaya. Ngifuna ukuthi umuntu njengamanje azolungisa iy'nkinga zakhe. Yisona sikhathi manje sokuthi kulunge iy'nkinga obhekene nazo. Siyathokoza-ke bafowethu, ngicela ukuthi nibakhumbuze, angisabi futhi angixolisi, angeke ngize ngixolise futhi, angincengi futhi ubatshentha anginendaba, ngenza umsebenzi wami, angisabi futhi anginqeni ngalokho. Onenkinga efike la esigodlweni mkhiphele umuthi aphalaza agquma achathe futhi uma enenkinga simkhiphele omona nawo. Siyathokoza-ke bafowethu, ngicela ukuthi abantu besondele esigodlweni. Uzoswela bafowethu, uzoswela ngokuyalezela, ifikele mathupha uyibonele ukuthi lento engikhuluma ngayo yini. Kodwa ngimfuna umuntu onovalo, angifuni umuntu ozolekhe ezoshaya uvalo lana sengimthela ngamanzi. Ngifuna umuntu onesibindi. Siyathokoza-ke, abantu abajabule, ufikile uDisemba.